Mu izina rya Episkopi abashumba banyu nishimiye kuba turi kumwe muri iyi mpera y'umwaka na mbere ya Noheli kugira ngo banze bashimire ubutumwa bukomeye mukora, ubutumwa bwo kubungabunga ubuzima, aho mudufasha mu butumwa bwacu nka Kiliziya n'amatorero. Abaganga muri abantu twubaha cyane, ubuzima butangirira mu maboko yanyu bukanasoreza mu maboko yanyu. Ubutumwa bwanyu rero ni ubutumwa bukomeye mu bihugu bigendera ku mategeko. Kirazira abaganga gukora greve, kirazira. Abataximani n'ababisi bashobora gukora greve tukagenda n'amaguru, abatwara indege bashobora gukora greve, n'abakozi b'ibibuga ingendo tukazisubika, ariko kirazira kuzana indembe ngo mutubwire ngo turi muri greve. Uburenganzira bwanyu ni naho mutaka tuzajya tubikemura ukundi, ntibigera aho ngaho, kubera ubutumwa bukomeye bufite, kubera uruhare rukomeye bufite ku buzima. Nicyo byose ni impano ibindi byose byubakiyeho. Mu butumwa bwacu rero nka Kiliziya n'amatorero, mu butumwa Yezu yaduhaye, Yezu yigishaga ivanjiri agakiza n'abarwayi. Ifura mu binyamakuru, kinyamateka, ishema rya Kiliziya, kinyamateka, ugwiza ibigwi.